Basta kasaka ko ba, poklan mente mano buntok ay. Oy, dana naangkal wala saka mo na, nakaputa. Naangkay na eh. Soregato. Oy, dana, may akalabising soregaton mo ba? Yan na nga manwan ko sinabi ko kaya kapoklan. May ako sinabing mag-swimming ka at yan pa mong kokoday ka na eh. Dana saka mo na ako itang babe ko may basaya. How to terminate a Pokemon? First step, bulusan Mendano. Mangkay patagal may ken ay tanay dana. Oh Manuel, ida mo. Blossom Terminator ka, kapula-pula ikan Jurassic Park. Yan, nice defense. Dana, ini po pala yung pangunakan ko. No nito, donoy-noy. Tuturo kayo po nga ni mag-boxing kasi po ikit ko magaling mag-defense. Uy, Dana. Ali po, medyo may kayaan po, may balik ko yan po. Ay, Dana, mo ko pa ka rin ya donoy-noy lok. Ay, Dana, mukat kaya pa. Low budget mascot baka mo? Ay ni po pala ipapandamon nyo. Rakilan nyo na yan po, Dana. Saan big mo po yung bayad nyo kaya? Nya ito, Dana, manda mo sa kayang anak. O bab, choco mucho, dignidad. O Dana, ako nang kunang choco mucho, maranop Dana. Ay, Dana, kasayangan na. Uy ka bab, libo o dignidad? Eh muna ako papamilinan. Kana ako ning libo syempre. Dana, mabilis kang misip niya bab. O ini kaya kang dignidad. Anak baka, sinabi ko na eh. Sinabi bab. O ini o karakalda pa mo. O ika naman bab, dignidad o limandalan? Naangkunan mo, karakaldaran limandalan no? Eh ko pilinan din. Pilinan kayong dignidad. Eh da nakakutangan tayo na lancer na bab. Buklat ka na yung timan. Uy Dana. O ini dignidad mo. Marimar.